cyangwa se ikagira imisare iyo urenze umwe. Inka iba yasaritswe, ishaka gusarikwa n'igiti, ishaka gusarikwa na ngenzi yayo, ikagira umusari, ntabwo babyita igikomere. Ntibavuga aho inka zinywera, bavuga kwibuga. Ntibavuga subizi, bavuga ntubizi. Inshuti za Bakunda TV, muraho neza, turabakunda nkuko namwe mudukunda kandi mudahwema kutwereka yuko turi kumwe mu kugira ngo tubungabunge ururimi rwacu rw'ikinyarwanda n'umuco wacu. Natwe rero turahaye ngo dufashanye kugira ngo tugire ururimi n'umuco binoze. Uyu munsi turavuga kuri ntibavuga bavuga. Uyu munsi yazamo ibyiciro bibiri. Turatangira ku nka. Ntibavuga inka irarya, bavuga ko inka irisha. Ntibavuga kujyana inka kurisha, ahubwo bavuga kwahura inka. Ntibavuga aho inka zirishiriza, bavuga mu rwuri. Ntibavuga ko inka yerekeye gukamwa cyangwa yerekeye aho gukamwa, bavuga ko inka yatetse, inka irateka. Ntibavuga aho inka zinywera, bavuga kwibuga. Ntibavuga gukomereka kw'inka, bavuga kugira umusare cyangwa se ikagira imisare iyo urenze umwe. Inka iba yasaritswe, ishaka gusarikwa n'igiti, ishaka gusarikwa na ngenzi yayo, ikagira umusari, ntabwo babyita igikomere. Ikindi mu cyiciro cya kabiri cy'uyu munsi tuvuga ku mvugo dukoresha mu buzima bwa buri munsi, ariko bigaragara ko muri iyi minsi hari aho usanga zidakoreshwa mu buryo bukwiriye. Urugero, ntibavuga natazi, bavuga ntabizi. Ntibavuga subizi, bavuga ntubizi. Inshuti za Bakunda TV, turabashimira cyane. Dukomeze dufatanye kugira ngo tugire ururimi n'umuco bya Kinyarwanda, tubikoreshe mu buryo bunoze. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha.